babaze bakanga bakazana, abagabo bakanga bakazana, abagabo bakanga bakwe. Kera kose nta muntu gabagaruraga umwana yaragenda agashaka, ariko ubu nyine Satani yarateye ibintu byarakomeye, umwana ntashakwa ngo kubera dosiye. None Trump yabuzuga, uracamugize gute? Mugumaneka Trump ni umugabo ba haleluya yafunze, bazofungura ko bafunze 4 mois. Iyo 4 mois urayijana. Samani haleluya. Haleluya. Ni mureke ibintu bingi byo ngibyo. Trump wasabuza makete ko muragira ngo aroroshe. Ni mureke isi ntawomenyo yaje. Sema amen. Haleluya. Darangije babwira ngo muzirikane agakiza twahawe, muzirikane agakiza twahawe. Muzamukurikirana amakuru, muzamukurikirana amakuru. Trump Musa aje ku ngoma manda irangiye, yaragurutse aravuga ngo Yerusalemu ngiraba umugwa. Abandi bami bose bari baratinya, araguruka arayiprokarama tabagina iravuga ngo ambasade ya Amerika ije muri Yerusalemu, iramanukisha muri Yerusalemu, iremezwa kugeza n'ubu ni kapitani. Kandi Yesu aravuze ngo nimubone Yerusalemu baye umugwa, muzamenye ko Yesu ari hafi kugaruka. Efuta tungutse kwirembo, umukobwa we w'ikinege aza kumusanganira yuzuye umunezero, ashishimura imyambaro ye, atura amabasha, kuko nahise umuhigo imbere y'Uwiteka. Efuta umukozi w'Imana yahigiye Uwiteka umuhigo, ati nugabizabamo ikizabaza imbere y'umuryango zakigutambira. Haleluya. mufashe dukomere Imana amashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro, mugisha twikirize muri haleluya. Atukuze. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Tuzamura ibiganza byacu. Atukuze. Amen. Shana uja gushaka nzagoheza inka. Atukuze sa. Asifiwe Baba. Tuzamura ibiganza. Amen. Atukuze baba. Amen. N'uyu mwaka gasikera Nta kibazo. Nashaka iwe muri ndinga na mahoro. nahaye ubukwe hano. Yesu ashimwe cyane. Twumvikane. Nari mubwiyeho nibishake bizabejo, nuja gufata irembo uzagera mu rugo. Yesu ahimbazwe cyane. Kuko murabona aho tuba tugera hose tuba tunezerwa. Atukuza. Kofagiye kubwiriza iminota 10 narangiza hudumiye. Karibu. Bwana sifiwe. Amina. Sema amen. Sero ko sinzi ukunda bikoze. Kana kuri Karumeli iyo mpageze zanataka nk'umupfu. Kunda hano kuruga sinzi ikintu kibana. Haba umuriro w'Iteka. Kandi mwiza. Twakoma Imana amashe. Amen. Merci. Burundi dufite ubutunzi butagira akagera. Urebye Huruma, urebye Musuke, merci ijwe afite bitari mu buryanjye,
ijuru rya merci niki gikimasa cy'imirimba cyakumiriye iriya kiza civuga iriya mu mpogazi ibindi bimasa bikaza byimbira imyobo. Papa Imana ugweze umugisha kandi kuva wabaho kuva wavuka mu nda ya mama wawe nonke kumva jewe nonke mwumva ubunye nama numva sinzu hano uyu muntu aza kugeraho ukumva ubaye mushasha. Imana ugumugisha papa koze ku mitima yabera ukomere merci amashi menshi cyane. Amen. 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 Jewe ncenga kundu ndeye mbonye gitwazaje no kwicaririya akicarana ngo manga mutegera uruma ari hano sinokora kuri mikoro cyamusuka merci abayundi n'abandi bazogenda biyongera nabagikwerere n'abandi wese kandi Burundi dufite abana baririmba bateye ubwoba. Imana ikomeze baguri twegereje mugisha yaramaze iminsi mu ruzinduko. Imana ugweze umugisha kakubita iminota ndageza kuri karindwa kusete niongeza kuri karindwi kugira ngo abantu bumve neza kuri no saha ndageza kuri karindwi niyo sete mfite Bibiliya takatifu dusome Bibiliya Bami ba mbere ibice 21 murongo wa 3. Abami ba mbere shimira revera z'umwariko kuva Musasa n'umubyeyi wanje kandi azama inshuti y'abantu benshi kubera igitaramo kandi nawe ntagira ikintu azagaye igitaramo cyose baza baresha nawe revera sinzi ukunda ateye reve turakwishimiye sinaje unanage naje kwataka mu bandi banana ngo ni possible hari abana batsa haruguru nanage kubenyegeza kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Bagumye kumbwira ati yewe uzoze natwe no kiparuwasi bavuga ati nubwo afite ubutumire nubwo nakoshe reka maje kwenyegeza hariya ndaza muri veye nejo nibushokana ninga mu gitondo kuri Kadeza nzomba haye abandi nani mugoroba Kadeza ntaho yayija nzoba nyisanze ariko turakwishimiye. Na gatatu tuzaturi kumwari hanyine kwijimbo yabera bose Bujumbura siko kwiza timwe bikomera amaje na revera aho ngaho zoza na mouse muzaba muzanaga mwese paruwasi muze kuramutsaga agatatiriya kuko revera niwe mukuru naje ndi umuhungu wiwe arabizi kongeza no mubyeyi sino bavuga ngo mumare ariko reka tubanguke dusome ijambo ry'Imana. Muntu wabonye Abami ba mbere ibice 21 murongo wa 3. Abami ba mbere ibice 21 murongo wa 3 wonyine. Tora mikrofone papa tegere minota igiye gushira asigaye 5. Naboti abwira Ahabu ati tsindwa n'uwiteka kuguha gakondo yabasogokuruza biragatsindwa n'uwiteka kuguha gakondo yabasogokuruza samani haleluya. Amen. Subiramo. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'uwiteka kuguha gakondo yabasogokuruza banje sema amen. Subiramo. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'uwiteka kuguha gakondo yabasogokuruza kuguha isambu ry'abasogokuruza banje basigiye umurage. Sema amen. Munyikiza iminota 5 isigaye nitumara dutarame hari kibazo uri ku telefone ayiveho ni iminota 5 kandi mureke gusoma hari umuntu aza kukamuyigisha uko urasoma oro tuza amakuru tiwawumva jewe niza amashuri kera umuntu yakaje kubroka akaja kumusoza siko twakaza tugira kera cyangwa kerera ahantu agashira nk'amaguru mu ibase amazi akonje muri keranka y'amasa ugafata matematike ugakora amaformulaire yose ukabroka ama definition warangiza matematike kakorohera kubera yuko wiherereye no mu buzimana no kwiherera tugacece ko kumva tangeshimira Imana isomwa yacu Yesu Kristo watugire neza iri joro ry'uno munsi. Ni benshi baryamye, ni benshi bafuye, ni benshi bagwaye, ni benshi bagize ubute ariko twabwe twabonye umwanya wo kuza mu nzu y'Imana. Bareka tuyikomera amashi menshi cyane kandi buheze umugisha. Dushimire ituro rya Karumeli umushumba mukuru kutwizera akadushira kuri la flower. Ni gitangaza kwizera umuntu akagwa mikoro tukayikinisha. Mikoro ni ikintu ugenze gusumba
amafaranga muri yaridi. Umuntu ugwa muri yaridi n'ugwa imikoro, ugwa imikoro n'ufi guha ibintu byiza gusumba ugwa amafaranga. Mushumba Imana gweza umugisha n'abandi bose mukorana. Tugabwana ijambo rivuga ngo muharanira gakondo abera bahawe rimwe bakazogeza iteka ryose. Kandi iyo gakondo tuvuga ntabwo ari amasambu, ntabwo ari amazu, ntabwo ari amaviza, ahubwo turaganira ururembo rwo mu ijuru. Sema amen. Hallelujah. Sema ni haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mose Umunyaboti aratura abaho ngo basekuru bari batuye hafi n'inzu y'umwami Ahabu. Ahabu umunsi umwe ari kugendagenda ngo abona akarima ka Naboti kameze neza, ngo arakifuza, ahamagara abagaride biwe arababwira ngo ese uyu murima ni uwande? Baramubwira ngo uyu murima hari akana basekuru basigaye ino sambu kitwa Naboti kandi ntikameze neza. Mwokabona ati twokabona kari hano hafi, kaza gakunda kuje ngo kwirigara hano kaba ku mihanda, twogatora byihuse ni kaga komisiyoneri. Yo ni komanderi mawenza tu maneno na uzima nibadilishe yote wewe, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Haleluya. Baramumagara nabo tarasa, baramubwira ngo umwami araguhamagaye. Ubusanzwe umuntu ahamagaye n'umwami ni ikintu gikomeye. Nza numva amakuru bavuze ngo umuntu akaza ukora ibarabara hano ngo minisitiri amucaho, aramubaza ngo ese ushaka iki? Kubera ubwoba bw'umutegetsi, umutegetsi agira ikindi kintu, agira igitinyiro giteye ubwoba. Aramubwira ngo mbwira icyo ushaka, aramubwira ngo mpeze ikinga. Ibase kubera igiti nawe wo gujana imbere ya Perezida de la Republique, akabwira ngo vuga icyo ushaka, wose aba umunyu. Kubera ukuntu atinyitse, agira igitinyiro giteye ubwoba. Ntiwo uzumva Perezida agira igitinyiro giteye ubwoba. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Nabo tarasa ayihuse muhagara imbere y'umwami aravuga ati karame mwami ndakwitabye. Umwami aravuga ngo se ni we Naboti? Ati agakarima kari hirya y'inzu yiwanje nakawe. Ati umva amakuru sasa, nifuje kano karima kawe wokamba, kandi nuramuka utakambaye mfite irindi sambu ryiza rirutira ingiri ndari guheza, cyangwa niwanga iryo sambu ndaguha ifeza n'izahabu, ariko aka karima ndagakeneye. Umwami nubwo yokenera Solange uriya madame wanje yo mujana uyu munsi kwa matwara nuko avuga ati avuze urudere mo konzi ma ugende neza, kubera ukuntu umwami atinyitse. Wo kwa musezera attestation de mariage tukagenda tukama tuyishanyura ikibagirana rurupeta ngagwambura ngakoresha urundi, kubera ukuntu umwami atinyitse. Ariko nawe tukubere ko ari yuzuye umwuka w'udahangarwa muri we, aterura amagambo aravuga ati ngo mama azoterana ngo abantu basangana, umuse yasanga umwana, umuvandimwe azisha umuvandimwe wiwe, si uzo mwamubona bafandi abantu bamaranye, abasayi banza abana, ntambara zabaye mu isi. Yesu yukaribu kurudi, twitunganye mube maso, mureke kwirara ngo batazi isi yaija. Titwavuga ngo haleluya. Hallelujah. Titwavuga ngo haleluya. Amen. Twavuga ngo haleluya. Hallelujah. Nawe utavuga ijambo rikomeye, haravuga ngo Ahabu we usabye ikintu kiremereye, none ga biragatsindwa n'Uwiteka. Biragatsindwa n'Uwiteka kutazaba muri uwo mugore ataramye. Biragatsindwa n'Uwiteka gutarama wishushanya. Biragatsindwa n'Uwiteka gutaramuzi neza kuzosha, kandi umuntu uzosha arabizi arabyicaranye. Nukuri kw'Imana urabizi kuzosha mu muriro, urabizi neza kutawuja mu ijuru, uza makuru, uza ahantu wagwiriye, uza ahantu neza kutari connecte n'Imana. N'ibintu gusa wigirisha wananiwe kumanuka kuko wagaze ku gatuti, kumanuka biragorana kubera ko bakubanye ku gatuti ugira isoni. Nicyo gituma urimo kugwanira ku gatuti kugira ngo n'abandi bamere kaho, ariko mukomere harageze ko tumusanganira mu kirere.
haragaza ko dusanganira umwami wacu mu kirere. Batoya bacu mukomere. Aka gakiza ni benshi bagatakaje, bakeneye ko natwe tugatakaza. Iyi nzira isha mu ijuru ni benshi bayitakaje, ariko dukomere. Kandi iteka ryose bazakenera ngo tumere nkabo. Nimukanguke, nimube maso. Bibiliya zivuga ngo semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Bibiliya zivuga amakuru y'abagore babiri bari baryamye, umwe aryamira umwana, uwundi bamwiba umwana. Iyo utemeye gukurikira Yesu, hari ikindi kintu bazakwegekaho kandi ugasa naco. Iyo utemeye gukurikira Yesu, hari indi zina bazabakwegekaho kandi rikakubata. Kugira ngo uryibaturemo, nuko watura ibyaha byawe ukihana. Yesu akongera kandi akakwakira. Haleluya. Haleluya. Kurara muri veye haijalishi, kubyina haijalishi, kuririmba haijalishi, kwera imbuto niyo muzababonera. Ko turi mu kuririmba ariko twagushaka imbuto tukazukubura. Kuri mu kuririmba twagushaka gakondo igaragaza abantu bafite iyo identity, tukabona ntafite kuraje. Tubarayobye garuka. Nimugaruke. Nimugaruke. Nimuhindukire umwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Urabye ibintu birahangaha Satani yazanye ibintu. Uriyo birizivuga ngo nguyo muri Satani ngo ibisiwe ngo sabirinda hagaze ku muryango. Ngo kandi nguyo ngiyo biba ngo biri amahoro. Satani arikunda zagara hariya akadukingirana. Agahagarariye kuko ndasha tumutwaye, kareka tukabyina, kareka tukaririmba, akareka tukavuga ku ndimi ndetse n'amandiko tukayandika, ariko kugira ngo uzogane muri ugo rurembo nico yanga. Iburimo neza urimo kubona ko ari byo. Iburimo kubona bisa n'ibyo urimo gukora hano hanze. Iburimo gukora hano kuri podium urimo kubona bifitanye isano n'ibyo urimo kwirirwamo. Twaretse kubeshana tugakizwa. Ababyeyi barimo kwanga abana. Ababyeyi bakanga bakazana. Abagabo bakanga bakazana. Abagabo bakanga bakwe. Kera kose nta muntu gawagaruraga umwana yaragenda gasha, ariko ubunyine Satani yarateye ibintu byarakomeye, umwana ntashakwa ngo kubera dossier, none Trump yabuzuga uracamukiza gute mugumaneka. Trump no mugabo ba. Haleluya. Yafunze. Bazofungura ko bafunze 4 mois. Iyo 4 mois urayijana. Samani haleluya. Amen. Haleluya. Nimureke ibintu bingi tongibyo. Trump asabuza makete ko muragira ngo aroroshe. Nimureke isinta womenyo yaje. Sema amen. Haleluya. Darangije babwira ngo muzirikane agakiza twahawe. Muzirikane agakiza twahawe. Muzamukurikirana amakuru. Muzamukurikirana amakuru. Trump Musa aje kungoma manda irangiye. Yaragusha aravuga ngo Yerusalemu ngirabo umugwa. Abandi bami bose bari baratinya. Araguruka arayiprokarama tabagina iravuga ngo ambasade ya Amerika ije muri Yerusalemu, iramanukisha muri Yerusalemu iremezwa kugasa n'ubundi kapitani. Kandi Yesu aravuze ngo nimubone Yerusalemu bayumugwa, muzamenye ko Yesu ari hafi kugaruka. Avuga irindi jambo rikomeye bira muzayishuwe ngo abanyamahanga bazoba haza y'umugwa. Byari bishaka kuvuga iki? Uriya musigiti baze bagwanira, bazobomora, bawubake hanze ya Yerusalemu. Niba wubaka hanze ya Yerusalemu, ico gihe Trump azotanga itegeko ngo ubake rya kanisa rya Salomo. Rida kanisa ryuzura. Yesu azaba ari hafi kugaruka. Tarindi kanisa rizongera kubakwa. Taryo. Kana abantu bose nijyo bahaza amaso. Bavuga ngo Trump yakora igitangaza akaryubaka. Naryubaka ni igitangaza kizaba kibaye. Amerika ntakiza bakitubwiye Yesu zo gusangiriye n'uzaba utarakizwa tiva voir. Au revoir. Kizwa. Musirikana agakiza twahawe rimwe tukazegeza iteka ryose.
bose n'abana b'Imana kandi abagabo nta kindi cyabazanye ni ukugira ngo barebe bo bofata kugira ngo base nabo babuza abandi kwinjira. timuzi ko yobu ari umukiranutsi ariko Satani igeze kumuhiga akirwana nawe akirwana n'abana biwe. Imana yobu Satani uvuye he? Uvuye gutambagira mu isi n'abana bawe. Satani we uvuye gutambagira mu isi ati wari kugira ikinaje nanagiye kuzerera. Buriya Satani turi kumwe nawe tabakure nizerereze ni mayibobo kuri hano kandi ntinezerewe kiragenda gushaka kuyo guseyo concomereka mufatika mukura muri twe. Haleluya haleluya hari batanga usobanuka ugiye ngo ndaguherekeza uramperekeza dufitanye gahunda usiyo paja ngo turapfa kujana garuka fata porogaramu. Hari bakabaye ntagira kanisa araho gusa nta adresse agira ejo zasengera hano ejo gasengera hano ejo gasengera hano namara gupfa atangire kugora abantu ari umurambo ngo se umwana abarizwa he bakubure kubera gusubuzerereza. Ni mwihane mugaruke mu nzu y'Imana. Dufite abantu badafite adresse kandi imperuka yabaye ibi bitanamo muri mukubona ari shasha. Isi za ministeri zeze umwe karaza akamasero yiwe kandi tukamo tubona ifite uramusho yasaze ariko bitegereza indano ukabona nta mani irimo. Kandi bamwe no guhunga amategeko yo mu ikanisa amakorari yashize ntagikomeye basigaye mutenga muri korara kamayirwanka Bibiri zivuga mu gihe cy'imperuka ngo abantu bazoba ibyigenge. Abantu bakunze kwigenga gusumba ibindi bintu. Munda akamahunga korari ngo korari ifite amategeko akaja muri ministeri. Ira muri ministeri kuko bakeneye ngwiza murongo ntibazabatenga ntibazabagera gute bakeneye ngwiza murongo ntako bazamugira atarepese yo ririmba ntibomukura muri ministeri kubera ko bakeneye kuba ibyigenge kandi bakundana impi. Muri mo Imana abarimza bazakosiga bakorera ifaranga ibintu bizakomeye. Ni byiza ariko kandi umwe nibeye kugira ngo nze ndirimba urampanga yewe nanga murimo w'Imana uzi ko ari ibintu wawo biba cyo igihe cyose ni impero kwiri muri twebwe ni moranira gakiza twahawe ni mukizwe ni mube maso Yesu ari hafi kugaruka namuti aravuga ngo nubwo nofu aha ndakubwiye ngo nta gakondo no guheza unsabuze ikintu gikomeye aha none ga biragatsindwa n'Uwiteka kugwa gakondo abasokuruza ngo aha barazira ataha mu rugo aracurama umugore atasheze beri asanga umwami yazize asanga yacuramye aravuga ngo se uzagenza gute ngo mutonda amakuru aravuga ngo se nturi umwami none curama ukurye ibindi ndabuzikorera ngo Yezebeli akora ikintu giteye ubwoba ngo afata abagabo babiri bibizeze bigogi ngo bashinja Naboti amagambo y'ibinyoma ngo yatutse Imana n'umwami kandi muri Israeli byari bizemewe. Naboti bamutera amabuye arafa ariko Imana iravuga ngo yamaraso ya Naboti nzoyahorera. Nugira nawe witegura ko Imana izohorera ayo maraso uzabagire nawe. Ni wica umuntu witegura ko na Imana izokwica. Nuheza umuntu isumu witegura nawe ko Imana ari undi izotumika igaheza bawe isumu. Nugambanira umuntu ukamugamba ukavuga abandi nawe witegura utazoburi nawe baza bakuvuga. Ni witegura kugira nawe nawe ejo bundi bazogutega bakubwire nawe. Tugire neza nibwo tuzabona Imana ijambo ry'Imana tuganza. Amen. Tugiye gutarama kandi ukundarangije none gabayumbe ni munsi abayumbe tugiye gutarama niba babiri niba batatu n'abandi banezerwa tugiye gutarama tugiye kwatsa umuriro ugiye gucuranga papa saa 10 zigiye kunimwe zigiye kuba iyi saa imwe isigaye tugiye gusengera imitwaro tugiye gusengera ibihugu ko murumva amaradi ibintu bizabicicikana ariko tubwire Imana itanga umutekano Imana itanga urukundo bantu bongere kandi basabane bantu bongere kandi babumwe bwisa bw'Imana bwerekane imbaraga z'Imana ziganza niturangiza tuza gusengera n'ibindi bitandukanye none gacuranga musuka zaririmbe uzuririmbe papa tugiye kwatsa umuriro wamuririmba uririmbe abayumbe batambuke n'abandi muze na za ministeri mwese amaherezo ni mukiyumbirira muze dutarame abarazwe muri ministeri barizwamo tambuke muze dutarame muze twatsa umuriro n'abandi baba yini papa
Yes. wewe umetukuka, dunia yote nzima, zaidi ya ufalme wote. Ee Mungu Ai wa majeshi wewe umetukuka, dunia yote nzima, zaidi ya ufalme wote. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mtakatifu, 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 mtakatifu. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Makerubi na maserafi. Ai wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ee Mungu wewe, Ee Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima, zaidi wewe, zaidi. Ee Mungu wa majeshi, wewe